Čujem Fred. Kaj dvigant? Dvigant moramo. Zamenjati. Banka je skupna, tako kot je bogatstvo skupno. Banka je javni prostor, je skupen prostor, je skupna. To je akcija, komunikacijska akcija. Dajte, to je komunikacijska akcija, ni usmerjena proti uslužbencem, je usmerjena proti logiki, ki vodi ta termofilpad. Ne. V teh institucijah se odloča o skupni blagini, v teh institucijah se odloča o skupnem bogatstvu in se odloča slabo. Zato bomo naredili tiči na tej banki, da odpremo nov javni prostor, z tega, da govorimo o alternativah. Noter ne smete. Zakaj ne? Jaz grem na banko z nadvigant. En cigaret klep, če ni javni prostor. Bank je že tako. Po katerem zakonu? A gremo noter? Po katerem zakonu ne smemo vstopiti v skupno banko? Čigav denar dokapitalizira to banko? Čigav denar dokapitalizira to banko? Čigav denar vzdržuje to banko? Čigav denar? Mi smo ljudstvo, kdo ste pa vi? Dajte povedati, po katerem zakonu ne smemo stopiti v banko. Povejte, po katerem zakonu ne smemo stopiti v banko. Privatna lastnina, to je javna lastnina. To je javni prostor. In mi to dobro veste, da je to javna manifestacija, ki je dovoljena po zakonu. Da preberemo svoje, če ne bomo šli na vratih, pa kaj bo pol? Okay, pokličemo policijo, ker nam onemogočate, da vstopimo v svojo lastnino. Pa s tem preprečujete drugim državljanom, da pridejo do mi ne bomo se Ni res, da ni dovoljen. Nikoga ne bomo ubirali, samo zbiramo javni prostor. Ne bomo benga ubirali, ne delavce ne benga. Zasebni prostor, zasebne profite na javnem sklepu, s tujim delom, ni usmerjena proti uslužbencem. Vsi uslužbenci so